बर्मा दे मैते मांगरी से सेपरेट तो वदे मांगरी निको theory of separation दगी बर्मा के मैते मांगरी नि theory of separation दगी एकोई मनुंग द कांगखोंग चाइरगा मै हुनरी नि unity हारगा यारोए सोंदना unity अखोई म्याम से मानसी मैते इसी यारोए मैते मानब यारोए कईगिनो theory of separation थाजेबा मोय करीदा थाजे मोय structuralism द थाजेबा आई अफबनी नंग फतबनी को आई से लेमजबनी नंग से लेमदब मीनी आई से इम्फाल नी नंग लवाई नी आई कसार आई ना इम्फाल गिनी नंग कसार गिनी आई ना लोन चुम नंगांग बंगम मीनी नंग नंगांग बंगम दब मीनी every neglected पुनमक से margin द थम्मे every prestigious पुनमक मसाना लौरे मसीगी theory सिना the idea of मिते द अकाई बपी the idea of Manipuri द अकाई बपी the idea of Manipur द अकाई बपी सिगी theory से ज्ञान तारक पर निमित्तुदी पृथ्वी लोगी द सुयाये खले अदुना अकोई सी mental illness अमा mental health से यम नमक सोए अदुना सलाइन थादरदी या रोइदबा गी फिबम ने ICU द लेबा गी फिबम ने idea of Manipur na amani idea of Manipuri na amani idea of Meitei na amani ko aduna ai ahum magtu da ngang bada ko idea of Manipur da gi torkadabani ai na ngang jai side idea of Meitei and idea of Manipuri asida ai khara hena emphasis pi karigumda Manipur gi maramda wa ngang na bada isu yaw si hai tar di idea of Manipur gi ai gi theory da apply to biraga dum yare ko theory of unification hai base masida akoi thabak tawgadaba ne ba ko mayam puna ngasi kano Bishnupriya Manipuri gi matang sida aina Bishnupriya isinau singsibu akoi Manipuri gi part ama oina uhanmanga magadi ai ngasi kitang wari sajabase mahi ala na lawjage maramdi akoi 1990s ki matam si ko 70s te horaga 70s 80s tagi nungaina daba horaga 90s ki matam si yamna akanba lan hauba matam amane bako Meitei ga Bishnupriya ga se Manipuri gi manungda ekta kari hai tare yeknaba mako goina kanana injin gi ba akoi gi Bengali sinau singna akoi gi kasar da leiriba Assam da leiriba Bodh Bishnupriya and Meitei ani se punjalaga Manipuri gi saktam mama sagat khiba taragadi kasar da tanatana Assam apumbada lagna phana bangam daba adumba community mu erakpaya na makhoi se makhong thudek na bai domta separate tawgiba mi machagi strategy du da khoi pnong se fall down hoi giba ne ko ojana ubusu nahan lecture da hujikti Manipuri hai leibani na Manipuri haijarage haibata mangak pangiba I thengna jahoye aduna akoi khangi Manipur hai se pamaibai matamdagi on gibani Manipuri hai se akoi gi Manipur da leiba akoi gi mapungoina Manipuri hai se entire Manipur da leiba phurup kanglu punamakpu Manipuri nate only Meitei khaktabuni Manipuri hai se natraga pangan chingbuni Manipuri hai se aduna Meitei buna Manipuri Meitei pangan buna Manipuri Muslim admai hai se Manipuri the concept Manipuri is imposed to only the Meitei and the Meitei pangan maram de keno akoi Bharat basi ni adu mapan chaladi Indian ni akoi Meitei ni adu mapandana akoi Manipuri na sakta kuni the same theory ai Bharat basi ni ai Bharat machani but aina intro to matamda I am a Bharat basi hai roeba I am Indian hai ne ko the Bharat basi do equivalent to Indian obegumna Meitei is equivalent to Manipuri Meitei pagan is equivalent to Manipuri Muslim but not the all the tribal peoples belong to Nagas and Kukis ko mois di kedungai da hai roeba ko Tangkhul Manipuri natragana Thadau Manipuri kesu hai roeba ko moi Manipur basi ni aduga Manipuri hai sidi Meitei ni Manipuri lon hai se Meitei lon buni ojana nahan pan bigi bado yam chumbawani yumnam topen ko punsinba the theory of unification migi pukning na halaga punsin bine sebe yaroy aigi khongkha dale raw punsin bine sebe yaroy ai nangbu lenga ko laga puge punsin bine se harga yaroy manaba lei da punna chanmina batai Iyan gi wari bu puthoba madu separation gi wari ni yek salai gi wari bu puthoba du separation gi theory da work to wami ni
सदा मई लाट पलाट हेक हैराबा मधु कनोदा अखोगी सेपरेशन दा थियोरी ऑफ सेपरेशन दा वर्क तो मीनी इंडिजिनस हेक पलाबा अखोगी थियोरी ऑफ सेपरेशन दा वर्क तो मीनी अदु नतबदा मणिपुर की याइफनबगी दमक हाइबा कांगबो सिंगदो आइडिया ऑफ मणिपुर दा वर्क तो बनी मितई की याइफनबगी दमक हाइबसना द आइडिया ऑफ मितई द वर्क तो बनी मणिपुरी सी अपुनब मणिपुरी प्लेटफॉर्म की दमकता थबक तो मिनसी हाइबदुना द आइडिया ऑफ मणिपुरी सी द वर्क तो मिना मीनी दुना मी सिंगना मुन्ना खंगदबदगी एगी थक्तसु सावब लई को मितई मालेम की मरमदा वांगांगबदा मणिपुर की मरमदा वांगांगबने ने लबु यारोय मितई मालेम दा मणिपुर की सु मितई लई कसार की सु असम की सु लई बांग्लादेश की सु लई कनो की सु लई कनाडा की सु लई नत्रगना बर्मा की सु लई मितई मालेम की वांगांगबा मणिपुरी जाति की वांगांगबा मणिपुरी जाति की वांगांगबा मतमदा अखोगी पागनजु यावरे अदुगा विष्णुप्रिया सु यावे मितई की वांगांगबा मतमदा यारबदी कनो सु याहनगदबनी पांगन सिंगसु याहनगदबनी थैंक यू मैं अपनो खुरमजरी थैंक यू को गुड नाइट मैं अपनो मंग फरसे अखोई पुनमक इसागे ओजबा थादोगा मितई की दमकते वखन खनसी मणिपुरी की दमकते वखन खनसी मणिपुर की दमकते वखन खनसी गुड नाइट थैंक यू मैं अपनो थैंक यू गुड नाइट